Safet Stan, 53 godine, kao što vidite na ovoj slici, iz Idvora, uhapšen je zbog sumnje da je sinoć ubio suprugu Violetu Nedu, 35 godina starosti, iz Torka. Zločin se, kako saznajemo, dogodio u Torku, u kući u Begejskoj ulici, u kojoj su njih dvoje živjeli zajedno. Prema rečima očevidaca, ubica je kobne večeri verovatno bio u alkoholiziranom stanju. Pretpostavlja se da je suprugu zadavio rukama. Brat ubijene Violete, Tibi Neda, ispričao je novinarima da je sinoć bio u kući njegovih sestre i zeta. Safet je kupio pivo oko 23 sata i otišao sam kod njih. Jedno vreme sam proveo sa sestrom i zetom u društvu, popili smo pivo, a zatim sam se vratio u svoju kuću, koja se nalazi nedaleko od njihove. Oko 4 sata ujutru došli su policajci kod mene, probudili su me i rekli mi da mi sestra leži mrtva u dvorištu njene kuće. Bio sam zatečen, ispričao je Tibi Neda. Nakon što je Tibi otišao kući, Violeta je pozvala svoju majku Ilonu tražeći od nje da pozove policiju jer je muž Safet postao nasilan. Majka se u tom trenutku nije snašla jer nije znala broj policije, pa je tek kasnije njena snajka, odnosno žena najmlađeg Iloninog sina Sime, zvala kuću u kojoj su živjeli Safet i Violeta. Tek posle nekoliko poziva na telefon se javio Safet, koji je na pitanje gde je Violeta odgovorio da nema pojma i da je otišla kod Tibija, što je već bio znak da se nešto čudno dešava. Direktorka Centra za socijalni rad Žitište, Jelena Ivančević, kazala je da Safet i Violeta nisu bili korisnici usluge ove ustanove, kao i da se niko od njih dvoje nikada nije obraćao Centru za pomoć. Rodbina i komšije ispričali su da Safet ranije nije bio nasilan prema Violeti. Oboje su radili kao sezonski radnici i nisu imali redovna primanja. Posljednjih godina živjeli su u kući u Begejskoj ulici i nisu imali zajedničke dece. Inače, ubijena Violeta je majka 7 dece koje je rodila u prvom braku. Kako saznajemo, deca žive u Idvoru kod Violetinog prvog muža.